Az sonra icra hakimiyyətinin böyük konferans zalında bələdiyyə icrası keçiriləcək və televiziyamız sizə izləməyi təklif edir. Еще раз вас всех приветствую. Думаю, что это будет перед Bir daha sizi salamlayıram. Düşünürəm ki, bugünkü iclasımız bu ilin sonuncu iclas olacaq. Lakin bir iclasımız ola bilər, olmaya da bilər. Bugün 4 mövzuya baxılacaq. Həmişə olduğu kimi ilk mövzu Vüqar bəyin olacaq. Buyurun. Sagitxi çiveni ari tıgız. Otxu sagitxi. Как всегда, первый Сагитхи Арис, Мадут Вугар Мамидович. Пожалуйста, подробно. Մոգեսալների Մարնեոլիս մունիցիպալիտეტის ადგილობრივი ბიუჯეტში სულება შემოსთან დაკავშირებით კონკრეტულად შემოსავლების და ხარჯების დაზუსტება. მეგობრებო, მოусმინოთ რა საინტერესო საკითხია. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებების Salamlayıram. Marneolo munisipaლიtetinin yerli büdcəsində olan dəyişikliklərlə sizi tanış etmək istəyirəm. Marneolo munisipaლიtetinin büdcəsində cəmdə 708.681 lari azalıb. Vergi gəliri 4.600.000 lari planlanmışdı. Lakin 3.003.000 lari dəqiqləşdirdik. 1.400.000 lari ilin sonuna dək daxil olmayacaq. Müxtəlif gəlirlərə gəldikdə isə planlanan gəlirlər daxil olmadı. Büdcədə nəzərə alınmış qrantlara gəldikdə isə ilin sonuna dək 100% daxil olacaq. Bank gəliri hansı ki 700.000 idi, 400.000 planlaşdırdıq. 300.000 azalma oldu. Təbii resursların istifadəsinə 366.800 lari planlanmışdı. Lakin 143.200 lari artım müşahidə olundu. Torpaq icarəsinə olan gəlir 120.000 idi. 30.000 artaraq 150.000 oldu. Oyuncaq biznesi hansı ki 650.000 lari planlanmışdı, lakin 100.000 artmaqla 750.000 oldu. Riskləri nəzərə alaraq 110.000-dən artıq gözləmirəm. Ərazilərin təmizlənməsi üçün 195.000 lari var idi. O eləcə də qaldı. Nə azalma, nə artım olmadı. Lakin ümid edirəm ki, il sonuna dək biraz artsın gəlir. Cərimələr 250.000 lariyədək azalmışdır. Maliyyəsiz fəallıqlardan daxil olan gəlirlərə gəldikdə isə hamınızın nəzərinizə çatdırım ki, elə başlanğıcdan 60.000 lari təsdiqləmişdik. Sonra isə 290.000-ədək mərhələ olaraq artdı. Daha sonra faktiki gəlirlərdən irəli gələrək 27.000 yenə artım müşahidə olundu məbləğdə. Privatizasiya gəlirindən gələnləri də hesablasaq, cəmdə 315.000 lari təşkil etdi. Büdcədən cəmdə 708.681 lari azalıb. Azalma ilə əlaqəli hər hansı bir problemin mövcudluğu ilə bağlı sizdə sual yaranırsa, cavab verim. Munisipalitetin heç bir problemi yoxdur. Öhdəliyimizdə olan bütün layihələr ilin sonuna dək sona çatacaq. Azalmış məbləğləri nə ilə balanslaşdırdıq? İcra hakimiyyətinin müxtəlif xərclərindən 12.000 azaltdıq. Hərbi şöbədən cəmdə 7.000 lari, yerli yollardan 150.000 azaltdıq. Bizim reg layihələrdən 17 ildə 3.000-dən 260.000-ədək lari nəzərdə tutmuşduq. Lakin sona çatdırılmış tenderlərdən irəli gələrək 150.000 lari qaldı. İçməli sulardan 270.000 lari, məktəbə qədər müəssisələrin reabilitasiyasından, atraksiyonların quraşdırılmasından 130.000 lari, idman müəssisələrindən 370.000 lari qaldı. Bildiyiniz kimi Qamsaxurdiya, Candar və Hərbi Qəsədbədə idman meydançalarının quraşdırılmasına və müvafiq avadanlıqların təchizinə büdcədən nəzərə almışdıq vəsaiti. Qalan vəsaitlər hərraçlardan qalıb. Nəzərinizə çatdırım ki, gələn ilə görə bir layihə almaq üzrəyik. Akt təsdiqləndikdən sonra 177 minlik ayrılacaq böyük idman meydançasının reabilitasiyası layihəsi həyata keçəcək.
მოსაგრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის რაც ჰქონდა 195,000 იგივე დავტოვეთ, არც შევამცირეთ, არც იქნა გაზრდილი, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ 105,000-მდე შემოსული არის დღევანდელ დღეს მდგმარებით. მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლო არის და შეიძლება 160-170,000-მდე ისეთი გარანტია მაქვს, რომ მინიმუმ ამდენით რაღაც ვალიც არის. წინა წლის დავალიანებები არის დაფარული. წინა წლის დავალიანებები, მაგრამ 100% არ არის ბატონო ვალერი დაფარული, იმიტომ ჩვენ შესაბამისი სამსახურის განყოფილება გადაანაწილა გრაფიკების მიხედვით წინა წლის დავალიანებები, მაგრამ არის ისეთი მომენტებიც, რომელიც თვითონ შესაბამისი განყოფილებაში არსებობს ინფორმაცია, რომელიც დიდი თანხები არსებობს და ჯერჯერობით უარს ამბობენ. ან არ ვიხდით, ან ვერ გადავიხდით. ან ასეთი არსებობს აზრიცაც, ან რომელიც არიან დიდი ვალები, ფირმები, სმარტმა გადაიხადა. სმარტ დიდი დავალიანებები. შევამოწმებ და გეტყვით თქვენ ამდგმარეობა. სანებართვო მოსაგრებელი, რომელიც ჰქონდა 35,000, 13,000 გაზრდილი იქნა და 48,000 გახდა. ეს ფაქტურად, აი დარჩენი გვაქვს 1,500 ლარი რა წლის ბოლომდე შესრულდება ეს. ჯარიმები 250,000 შემცირდა, 1,250,000 ქონდა და მილიონი, ფაქტურად 800,000 არის შემოსული აქამდე. რაც შეეხება შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან, მოგახსენებთ, რომ ვალერი მოსაგრებელები სულ თავიდან დამტკიცებული ბიუჯეტში ჰქონდა ჩვენ გათვალისწინებული 60,000. მერე ეტაპობრივად დამატებული იქნა, 288,000-მდე გაზრდილი იქნა გეგმა. მერე ბოლოს ფაქტიური შემოსავლებიდან გამომდინარე 27,000 კიდე გაზრდილი იქნა, პრივატიზაციიდან შემოსული თანხები და გახდა 315,000 ლარი. ჯამში კი მოგახსენებთ, რომ ძირითადად ძალიან დიდი თანხა რომელიც შევამცირეთ საშემოსავლო გადასახადში 1,400,000 კი შევამცირეთ, მაგრამ სხვა შემოსავლებით ისე ასე დავაბალანსეთ, ჯამში ბიუჯეტი შემცირდა 7,891 ლარი. მაგრამ რაც შეეხება, შეიძლება რომ შეგიტყვე მართლა 7,800 შემცირდა, მაგრამ ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილში ან აღებული ვალდებულების ნაწილში რამე მუნიციპალიტეტის პრობლემა, რამე ხო არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ, რაც არის აღებული დღემდე აღებული ვალდებულება, გამოცხადებული ტენდერები, ჯერ რომელი ტენდერიც არ არის დასრულებული, დასრულდება, ასეთი ყველა აღებული ვალდებულებები შესრულდება წლის ბოლომდე. ეს ჩვენ ამ შემცირებული შემოსავლები რითი დავაბალანსეთ. გამგეობის სხვადასხვა ხარჯებიდან 12,000 შევამცირეთ, სამხედრო განყოფილებიდან ჯამში 7,000 ლარი, ადგილობრივი გზებიდან 150,000. ეხლა დიდი თანხებზე მინდა რომ დეტალურად დიახ ახსნა გამართება გავაკეთო, რატომ ამხელა, რატომ დაგეგმეთ და რატომ შეამცირეთ. ჩვენ 300,000-მდე ქონდა რეგ პროექტებიდან 17 წელში რეგ პროექტებიდან დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო სახარისხო აღრიცხო დოკუმენტაციაზე, რომელიც მომავალზე ზლათქონდეს შესაბამისი მისამართების კონკრეტულად გზების საპროექტო სახარისხო აღრიცხო დოკუმენტაცია გათვალისწინებული ქონდა ჩვენ 300,000-მდე, 260,000-მდე თანხა ქონდა, მაგრამ გამოცხადებული დასრულებული ტენდერების შესაბამისად დარჩა ეკონომია 150,000 და შესაბამისად ეს ეკონომიები ამოვიღეთ. სასმელი წყლები იგივე, გამოცხადებული და დასრულებული ტენდერებიდან 270,000 ეკონომია დარჩა სასმელი წყლებიდან. სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, ატრაქციონების შეძენიდან და ასე შემდეგ 130,000 ეკონომია მომწე ტენდერები. სპორტული დაწესებულებები 360,000. მოგახსენებთ, რომ დიდი 360,000 ჩვენ ქონდა კარგად იცით, რომ გამსახურდიას ქუჩაზე, ჟანდარაზე და სამხედრო ქალაქში, რომელიც გათვალისწინებული ქონდა ბიუჯეტში სპორტული მოედნების მოწყობა და შესაბამისი
აღჭურვილების დიახ, ინვენტარით მოწყობა, რომელიც გამოცხადებული ტენდერების საფუძველზე დიახ. Да, экономия. Ის ტენდერა ნავიმანდა. Გამსახურდიას ქუჩა, спортивный, სამხედრო военный городок, Джандара и еще мы сделали вот это спортивный, для спортивных площадках, чтобы купить инвентарь. Მაგრამ тендер мы объявили, смета сделали, место инвентаря. Ну вот это место инвентаря и спортивная площадка, как можно, айдиди экономия дарча набиманда. Диახ. და მოგახსენებთ რომ ამის გარდა ჩვენ კიდე გავითვალისწინეთ მომავალი წელს ან პროექტისას ვყიდულობ უგეზათ არის და მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმდება 177,000 ლარის ოდენობით დიდი სტადიონის რესტავრაცია და რეაბილიტაცია თლიანად საქმის კურსში ხართ და როგორ და რანაირად ზათ არის ზაურბადონა კი ანგარიშ ფაქტ ან შესაბამის ამ ინფრასტრუქტურის სამსახურმა ან განხილვის პროცედურაში არის შეამოძმებს რამდენად რეალურად არის დიახ აი ახლა სპორტული ღონისძიებებზე პროექტი რა ხომ დაწესდება რა 177,000 ეს ახალ იქ დასათვალიერებელი არა არ ვამატებ ქონდა გათვალისწინებული ისეც გადაირიცხება ეს თანხები დიახ, მოგახსენებთ რომ კი შეიძლება პროექტის და დასრულებული ტენდერის შორის ძალიან დიდი განსხვავებები არის რა, ძირითადად, აი მაგალითად ჩვენ ზუსტად 270,000-მდე საპროექტო სახარისაღრისხო დოკუმენტაციაზე გამოვაცხადეთ ტენდერი. მაგრამ აი რომელიც შედგა ჯამში 110,000 არ გადააჯარებს. ამ ხელა დიდი განსხვავება არა ჩვენ კანონი არსებობს 3 მინიმუმ 3% უნდა გავითვალისწინო პროექტზე მინიმუმ სავარაუდო ხალხი 3% ან 2.5% მაინც უნდა იყოს პროექტის ღირებულება ეს არის ჩვეულებრივად მოთხოვნა კანონი ამას ჩვენ კი ვითვალისწინებთ მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ რომ პროექტი გამოცხადებულია 20,000 და მოიგო 5,000 რა ეხლა 15,000 დაგვიტოვა ეკონომია Layihələr qanun xahişidir. Bunu biz mütləq nəzərə alacağıq. Lakin indi təsəvvür edin ki, 20 minlik layihə açıqlanıb. Amma 5 min uduldu. 15 minləri biz qənaət etmiş oluruq. Biz 5 minlik açıqlaya bilmədiyimizə görə 20 minlik layihə irəli sürürük. Qalan məbləğlər nə itmir, nə başqa bir yerə getmir. Başqa infrastrukturalı işlərə istiqamətləndirir qalan məbləğlər. გაგცემთ პასუხს რომ აღარ დასვათ. იცოდეთ ჩვენ გვემისთვისაც რომ ეს ასე ხდება სამწუხაროდ. ბატონო რაზეა საუბარი, მაგრამ ერთი რაღაცა მაინტერესებს. პირობითად თქვენ მოიყვანით ორი ციფრი 20,000. Zaur bəy, məni bir şey maraqlandırır. İndi sizin açıqladığınızla bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm ki, qənaət olunanlarla biz uduzmuş oluruq. რამდენად ხარისხიანად გააკეთებს ის ხოიბადება ეგ ლოგიკური კითხვა? არა. ლოგიკური კითხვა რა თქმა უნდა იბადება. მე ხლა ამ წუთებს საუბრობდი მხოლოდ საპროექტო პროექტებზე. საპროექტო სამუშაოზე და არა შესრულებულ სამუშაოზე, თუმცა შესრულებულ სამუშაოზე პროექტი თავისთავად ხადის გადის
ხელისაუწყებელი გადის ექსპერტიზას. Təbii ki, logiq sual yaranır burada. Mənsə yalnız icra olunacaq və olunan layihələrdən danışırdım, bitmişlərdən yox. Layihə birbaşa ekspertizadan keçir və elə hazır olur. İşlər prosesində korrektləşdirilmə baş verir. Adi proseslərdir və orada elə qeyri-adi bir şey yoxdur. İşlərin başa çatdırılması və qənaətə gəldikdə isə deyim ki, işlər başa çatdırılmamış 10-15%-ni saxlayırıq, çünki ekspertizanın nəticəsi olmalıdır. İcra olunan işlər mütləq ekspertizadan keçir. ექსპერტიზის მიერ რის საფუძველზე მოხდა ეკონომია და როგორ შეასრულებს ამ სამუშაოებს. გარდა მაგისა, ის რომ სამუშაოების პროცესში ჩვენი სამსახური ჩართულია აქტიურად და ეს მისი მოვალეობაა, სამუშაოს დასრულების შემდეგ, როგორც იცით, 10-15% ვიტოვებთ თანხის გადარიცხვის საერთო ღირებულებიდან გამომდინარე, სანამ არ მოექ სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა, ასე რომ ის სამუშაოებიც გადის ექსპერტიზას სამხარაულში და შესაბამისად ამის საფუძველზე ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მეორე საბოლოო ანგარიშსწორება. აი ეს არის რომ გაგიკვირდება და ნუ ვიცი რომ გაგიკვირდება, რატო არ ამხელა ეკონომია. სხვანაირად არ გამიგია. დიახ. Zaur bəy, qənaət olunan məbləğ başqa infrastruktura işlərinə xərclənir ya qayıdır? არა, წლის ბოლოა და ბიუჯეტში თუ დარჩა ეკონომია, ხო ის თანხა ბრუნდება. უკან. დირექტივა უბრალოდ წინადადება ესეთი რომ აი სოფლის განვითარების პროგრამიდან რჩება ეკონომია. მათ გითხრეს ჩვენ არ გვინდა ბატონო ეს თქვენი ეკონომია. აკუმულირება გაუკეთეთ ამ თანხას და შეასრულეთ ერთი რომელიმე დიდი პროექტი. Məsələn, kənd yardımı proqramından məbləğdə qənaət etmiş oluruq. Bizə dedilər ki, qənaətiniz lazım deyil. Hər hansı bir böyük layihəni həyata keçirin və biz də bu il tender açıqlayacağıq. Bir böyük layihə üçün öhdəlik bizdə olacaq və gələn il məbləği ödəyəcəyik. Bu istiqamətlə bağlı hər hansı sual yaranarsa cavablandıra bilərəm. Дальше, там вращает, садится. ცოტა ხმამაღლა რა. დიახ. როგორ ირჩევთ რომელიც სოფლების შიდა გზებია რეაბილიტაცია გასაკეთებელი მაგალითად. როგორ ვირჩევთ ჩემო ბატონო და ვირჩევთ ის მიხედვით სადაც გაკეთდება წყალ მომარაგების სამუშაოები. გаз ჩვენ არ ვაწარმოებთ და აქედან გამომდინარე. აბა analogიური მდგომარეობით სადაც Hansı ərazidə yollar olmayacaq qədər pis vəziyyətdədirsə, o yollar bərpa olunur. Bütün yolların hamısına beton asfalt tökməyə o qədər də imkanımız yoxdur. Elə yerlər var ki, sadəcə xır tökülüb. Bundan irəli gələrək bizə kənd sədrləri tərəfindən ərizə təqdim olunur. Biz müraciətlə tanış oluruq. Daha sonra həlli yollarının müzakirəsinə başlanır. Hələ 2017-nin büdcəsinə baxılmır. Baxış keçirilən zaman buyurub toplantıya qatılaraq prosedurları izləyə bilərsiniz. ვანგარიშობ შესაბამის მოცულობას, რა მოცულობის სამუშაო უნდა შევასრულოთ. აი გარი. მაგას ვერ გეტყვით, შეიძლება მოგცა ინფორმაცია, ელემენტარულად საბიუჯეტო სახსრები არ ყოფნის, რომ ყველგან გავაკეთოთ. შეიძლება ეგეთი რაღაცაც. დიახ. 2017-ზეა ლაპარაკი. 2017 წლის ბიუჯეტს ახლა ამ წუთას არ ვიხილავთ. როდესაც განხილვა იქნება, კი ბატონო, მობრძანდით, დაგვესწარით და ერთად გავიაროთ.
დასამატებელი კია, მაგრამ მამაგიდას აქამდე აქ ზღვარი, მერე გადავარდება. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საბიუჯეტო სახსრებით გარკვეულ ჩარჩოში ზის და შესაბამისად გავანაწილებთ. ბატონო დეპუტატო, მოგახსენეთ, თუ კი 2017 წელს ეხლა არ ვიხილავთ, როდესაც დავიწყებთ მაგის განხილვას, სიამოვნებით მობრძანდით და ერთად გავიაროთ. ისა აბსოლუტურად ყველა ინფორმირებული იქნება ჩვენ რო დავიწყებთ ამ პროექტის განხილვას. თქვენ ბატონოზე დღეზე ჩვენი შენიშვნები აუცილებლად მიღებული გაქვთ, უნდა გადმოაგზავნოთ, ხო? აუცილებლად. დავსხდებით აბsolutურად ყველა. Coşkun aramartı. Layihələrə nəzər yetirəndə bütün hamı məlumatlandırılacaq. Coşkun bəy, yalnız sizi narahat etmir problemlər. Başqa deputatların da narahat olduqları problemlər var. Hamı qatılacaq həmin toplantıya. Mən o subyektiv fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, xırlama prosesini sona çatdırılmamış iş hesab etmirəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Margik mədəbis koefisienti ბატონოზაო, ჩემი სუბიექტური აზრის ნოლია მარგით მედების. კარგი წვიმა რომ მოვიდეს. ხო, ჩათვალე რომ ის ჩარიცხილია, გადაყრილია. ბატონო ვალერ, მე მოგახსენეთ, რომ მეც ანალოგიური, მაგრამ არსებობს სიტუაციიდან გამოსვლის რაღაც მოკლე პერიოდიანი ღონისძიების გატარების აუცილებლობა. იქ სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არ არის უსაზღვრო, სადაც ყოფნის, სადაც ვამთავრებთ წყლის წყალმომარაგების სამუშაოებს, იქ ვცდილობთ რომ mოვახდინოთ. Valeri bəy, mən az əvvəl xatırlatdım ki, tamamilə yolların asfaltlanmasına büdcədə o qədər maliyyə yoxdur. Yalnız harda ki su ilə bağlı problemlər aradan qaldırılır, orada asfalt beton tökdürməyi planlaşdırırıq. Bu il bir neçə kəndlərdə yolların asfaltlaşdırılması icra olundu və pis də alınmadı. Çox yaxşı alınıb. Сиони церкви садахло. Садахло тоже сделали, один вот так стоит. Что как будто хорошо делали. Нет, вообще. Бетонные дороги лучше, чем асфальт. Баланс, я тоже. Кто знает строительство дорог, он знает. Баланс составляется глина, песок, камень. Дождь идет, как ты сказал, дождь идет. Все, и остается камень на дороге. Лучше просто так подровнять, просто на грейде. Чем баланс? На время, все. Вот это. Потому что потом бетонная дорога, пока у нас только начинает, между прочим, и столько нет специалистов, сделали как положено. Садахло сделали. Сделали вот так стоит дорога. Что сделали? Как это? А так, что дорога, конечно, надо делать. Вы в одно, правильно говорите. Ветер бросают, деньги бросают на ветер. Баланс, что там? Я еще раз повторяю, Зарубхалюш лучше меня знает. Там глина, песок и камень. Все. Дождь идет, умывает. Вот это все остается камень на дороге. Все там. Да, это временное. Да, это временное. Лучше. Не засыпать, а просто подровнять. Потому что дорога у нас, наверное, 30-40 лет там при Советском Союзе сделана. Лучше подровнять все. Садевич, хлеб с маслом и сверху икрой, это лучше. Но когда ты голодный, нету икры. Кушаешь хлеб, и масла тоже нету. Кушаешь хлеб, чтобы не умереть с голоду. Вот, пожалуйста. Ну, слава Богу, у нас такая страна, такая, это что? В дальнейшем, ну, к этому идем. Масло есть, хлеб есть, только икра не хватает. Дай Бог. დამატების ერთად იქნება დამატებული შესაძლებლად დავდივართ უარაგერევა შემოხისტეს იგი ეცვიტი დამსაჯის სოციალისტებდა შემოხდა საკითხია და გავიარო და ედი დონ თბილისი დამატებითი საკითხი ქონებიდან შემოსულია
მოხსენებითი ბალანსი საპრივატიზაციო ნუსხას რასაც ვადგენთ გეგმა არის შემოსული და ანუ orkhoneba Privatizasiya nüsxəsini bərpa edəcəyik. Plan daxil olub, hansı ki söhbət 2 mülkdən gedir. Biri Ağmaşenebel küçəsində 2 kvadrat metrlik torpaq sahəsidir, digəri isə Qaçağan kəndində 7 kvadrat metrdir. Stomatologiya mərkəzi açmaq istəyirlər. Bu iki məsələ privatizasiya nüsxəsinə artırılmalıdır. Privatizasiya nüsxəsinə artırılmalı və təsdiqlənməlidir. სტომატოლოგიური კაბინეტის სემს ჩემთან რა. არა, ჩვენ საპრივატიზაციო ნუსხა და გეგმის დამტკიცება ხდება. შემდეგ იყიდის თუ რა ყიდის ეს მაგათ. წარმოგვიდგენთ. მესამე და მეექვსე ქონების ჩამონათვაში, აღრიცხვაში. ეს ნუმერაცია ეთყობა არეულად რაღაცა მექანიკური შეცდომა. შეგნებულს არ გავს ყოველ შემთხვევაში. ბიუჯეტი თქვენთან გავაგზავნეთ მე პროექტი, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ კონკრეტულად გაჩეგანის ადმინისტრაციული ერთეულში სოფქი რა შემოგავლოში რა მოხდა? ჩვენ გაგზავნილი ქონდა, იქით ქონდა 10000 ლარი სარწყავი თუმბოს შეძენისთვის, მე მოსახლეობამ დამატებით ოქმით შემოსული იყვნენ. Büdcəni və layihəni sizə göndərmək istəyirəm. Dəqiq olaraq Qaçağan İnzibati Birliyinə daxil olan Kirəç Muğanlıya biz suvarma suyu ilə bağlı 10 minlik layihə göndərmişdik. Lakin əhali buraya qədər gələrək xahiş etdilər ki, suvarma suyunun millərini əldə edək. Bu müraciəti mən nazirliyə göndərdim. Nazirlikdən cavab gəlib. Onu da qeyd edim ki, məbləğdə nə azalma, nə artma baş verməyib. Sadəcə müvafiq sənədlərdə icra olunacaq işin məqsədinin dəyişdirilməsi olacaq. Tek am büyüceci diyor. Axalı büyüceti zarbat gelme. Atürt vazı. ახალ ბიუჯეტში არის ეს ახალ atürtული ახალი იქნება ქალბატონო. დიახ. კი ბატონო. ნუ ტექნიკური თემაა და ალბათ მოგვარდება. დიახ, თუ შეიძლება აზერბაიჯანი. დიახ. Mən büdcənin, yəni daxod və rasxod hissəsinin axırıncı belə deyək də axırıncı variantıdır. Yəni daxod hissəmizdə yəni daxil planda nəzərdə tutulan az da daxil olmuşdur və yaxud plandan nəzərdə tutulandan çox da. Yəni bunu nəzərə alaraq ümumiyyətlə büdcə əysildi 708 min. Yəni konkret məsəl üçün padaxodunun alıq 1 milyon 600 min razniца verir. 1 milyon 600 min daxil olmuşdur. Ancaq elə bir daxodlarımız var ki, artıq gəlir. Yəni ümumiyyətlə balası artırıb azaltmaqla büdcə ümumiyyətlə 708 min əysildir. 708 min əysildir, yəni bu büdcənin əysi hissəsini hansı rasxodla biz balanslaşdıra bilirik. Yəni Qamqyobanın rasxodunu çastından onu 2000 əysildik, Vaynkomatın rasxodundan 7 min, yollara nəzərdə tutulmuş pullardan 150 min. Yəni bu konkretlə tenderlərdən qalan ekonomiyalardır. Yəni bunu yox müəllim, tender oldu, qutardı. Yəni nəyi nəzərdə tutun? Büyünə qədər bütün elan olunan tenderlər, bütün bağlanan tenderlər hamının yəni elə bir büdcəmizdə yəni problem yaranmaz. Hansısa bir tenderi ləğv eləyək, hansısa bir doqovoru ləğv eləyək pulsuzluğa görə. Elə şey yoxdur. Sadəcə olaraq tenderlərdən qalan ekonomiyaları büdcədən götürdük. Çünki biz 700-800 min daxod inşas azaldığına görə rasxod inşas azalmalıdır müəllim. Bu rasxod inşas məsələn 150 min yoldan, 270 min içməli sudan, sportivli plaşatkalar düzəlməyindən 370 min. Bax bu summalar hamısı tenderdən qalan ekonomiyalardır müəllim. Mən nəyə görə istifadə edə bilmirəm? 708 min büdcəyi azaltmışam mən. Ona görə, bəli, ona görə mən bununla balanslayıram. Daxodun uçası azaldığına görə rasxodun uçası da azalmalıdır. Yəni dəyişiklik, yəni biləsiniz ki, budur. Ancaq yenə deyirəm, hər bir munisipalitetin götürdüyü öhdəçilik yerinə yetirilir. Sana 5.
Hə, əlavə summalar, onu dedim. Nə? Hə, religiya 50 min. Konklyobi 12 min, Sobkanala 110 min, sosyalny pomocy 40 min. Park. Bəli. Hı? 250. Bəli? Bəli, kulturlu. Net, müəllim kulturlu obyektlərdir bunlar. Ştat yox, bəli, orada nə ştat? Siyon, sonra Ağamətli, var müəllim, sonra keçən ildən bir... Haftalarda mı gelirsiniz? Yox, müəllim, kulturlu obyektlərə pul artırırıq. Nəyi? Var müəllim, onların tender elan eləmişik, summalar onların durur, nəzərdə tutulubdur. Müəllim, indi çatdıra bilsələr bir köçürəcək, çatdıra bilmirsə gələn il köçürəcək. Nərimanovun heykəlidir, bir də Ambolos Romelis'ta vageti Narimanovic Zeglita iz Cavaxişvilis. Da Momovashi Sunda Davgemot Rustavelis Zeglita. Нариманович Дзегли, Джавахишвили Дзегли, да параллельно. 24 тысячи я это думал, поэтому Дзегли, Немгон, Руставели, это Нариманов должен был ремонтировать. Как парк, там сидит. Где? Вот как заезжаем в город Марнев, да. Там большой памятник, там большой, Хатули деда, как заезжаете. Да, наверху. Там тоже надо посмотреть. Это, послушайте меня, чтобы вы знали, да, об этом позапрошлом году был разговор, но определили, что это не нам принадлежит. Батонозавр, я правильно говорю? Я вам дам полностью ответ. В прошлом году мы хотели это сделать. Действительно правильно, потому что там был этот самый вопрос земельный, а эта земля нам не подлежит. В этом году сделали все, передали нам эту землю, стараемся сделать это, учитывать в 2017 году. Если... Არა, იყო. ჩვენ ტენდერის გამზადებული ქონდა ყველაფერი, მაგრამ 72000 იყო მე როგორც მახსოვს თანხმობრივად. არა, 200 სადღაც 180,000-მდე იყო. 72,000 იმას არ იყო ვარიანტი არ არის. ერთ სიტყვით ქონდა, მაგრამ აი ამის გამო შეჩერდა და 2017-ში გვინდა რომ დავგეგმოთ რა. ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად მიწერია. ბატონო, მეორე საკითხი თქვენ. მეორე საკითხი შეეხება წერილს, რომელიც შემოვიდა მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან. წერილში ამოცემული სამხრეთ მუნიციპალიტეტ მეორე მარნეულის ხუჯაბის ეპარქიის შორის დადებული ხელშეკრულების დამტკიცებას ვთხოვენ. თქვენ ვიზნაიτε მე 2 года
26 iulia 100 tisuç İkinci məsələ bu il Marneolo munisipalitetindən daxil olan Xucav eparxiyası ilə hazırlanan müqavilənin təsdiqlənməsindən ibarətdir. Bildiyiniz kimi iyulun 26-sında eparxiyaya maliyyə ayırmışdıq ki, kilsələr təmir olunsun. İndi o müqavilənin təsdiqlənməsini xahiş edirlər. Üçüncü məsələdə Marneolo mədəniyyət mərkəzindən daxil olub. Cari ildə onların gəlirləri 10 mindən artıq olub və bu gəliri onlar maddədən maddəyə keçirərək yeni il üçün istifadə etmək istəyirlər. Dördüncü məsələ Marneolinin kənd suyu ilə bağlıdır. Daha 8 kənd daxil edilib və enerjiyə xərclər çox çıxıb. Buna görə də onlar 110 min lari xahiş edirlər. Onun 60 minini onlar elektrik enerjisinə, 50 minini isə başqa işlərə yatırtmaq istəyirlər. Təxminən 30 min ofis xərclərinə çıxır. Ofisi kirayə olaraq tutublar. Onlar ildə 37 min lari ofisə verirlər. İstənilən məbləğ olduqca böyükdür. Onların ofisləri qəzalı vəziyyətdədir. Hesab edirəm ki, ofis dəyişilməlidir. Договор составит из 6 пунктов, и в каждом пункте стороны обязаны. Третий вопрос. Варя услуг тут кроме моя задача торгуна. ეს შემოსულია მარნეულის კულტურის ცენტრიდან. წლევანდელ წელს მათმა შემოსავალმა ბოლშევიკების тиши стал. Эти деньги они хотят перед Новым годом мухлдан мухчи гадаитан. Да. Не просят ни субсидии, ничего. Тот деньги, которые остались до конца года, чтобы на Новый год его использовать. С одного... მეოთხე საკითხი შეეხება მარნეულის სოფწყალს. Не знаю, там добавились еще, по-моему, 8 деревни и расход электроэнергии большой стал. Насчет этого расхода они просят 110 тысяч лари, 60 тысяч просят за погашение. 111. Да? 110, да. 60 тысяч просят они для погашения, для закупления электроэнергии. А 50 тысяч для расходов, для разных расходов. Это, видимо, внутри там что-то они хотят сделать. Да. Нет, за аренду, за офис, это большие харди. Около 37 тысяч за харди офиса. Очень большие деньги, за каждый год очень большие деньги мы на ветер пускаем. Амара. Офисы докиравებულია? Კი. Садович, только за офис они 37 тысяч лари платят за год. Только за офис. Мадარი ოფისის ხარჯები, მარტო ოფისი კი არის. ოფისные расходы. ოფისის ხარჯები. Რამდენი რა ხალხალა ხარჯები ოფისკაც? გათხოვნა უნდა სოციალურად გაფორმებულ. ის არ ამბია. საწენქანოდე ქაღალდი და რაღაცა უნდა რა. ოფისის იჯარა მეტო რა ქუჩაში ყარი. იჯარა 1000 ლარია ხო თვეში. საორიენტაციო კაპაციტეტი. ამიტომ ქუჩაში ვერგოს უნდა აუშენო ახალი შენობა და გამოვიყენო ჩვენ ბალანსი. Надо утвердить, потому что когда дело касается насчет населения, который вода, это питьевая вода, обязательно надо утвердить. წინააღმდეგ კი არა, მე თქვი რომ ოფისის ხარჯები აქვს ძალიან ის 1000 ლარს იხდიან თვეში, სადაც არიან აქერევები აქვს ის ოფისი.
რავი რაღაც ახალი არ უნდა ვაშენო აი ეს შენობა რომაა ძველი ამორტიზირებული რავი დაგვეგებმა და მაგრამ მე აგვეშენებინა მაგის საშუალება არა მოკიდო ხელი მოისროლოთ ის წინააღმდეგ ეხოთ Ну, и надо построить. Сколько служба у нас сейчас? Там 2 службы, да, у нас сейчас? 2, там. Там джоли наши, ченубаш, ори самсахурия, ხო? Სამი, ტრანსპორტი. ტრანსპორტი, კომუნალური მეურნეობა და კამასიმერია. საბავშვო ბაღები. და ადმინისტრაცია. ხო და მე პრიორიტეტულად ვთვლი რომ დაშენდეს შენობა და ეს სამსახურები ცოტა უხერხული არ არის ჩვენის მიერ შექმნილი საწარმოო ნაქირავებშია ხო მართალია რა განვათავსოთ ცოტა წარმოუდგენელი რამხელას 5-4 სამსახური თუ Даже 200. არა ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ 5 სამსახური გვყავს ჩათვლით ჯერ შენობაში მათი ყოფა ძალიან საშია. ხო, ავარიულ შენობაში. რა მე ვთვლი რომ დასაგეგმია მათ შენობის აშენება. რაღაც სახსრები უნდა მოვიძიოთ და მოვაკლოთ კაცო ამ გზებს და ენებს და ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის ესეც. ნუ რა ვიცი უნდა დავიდე ჭარბი შემოსავლებით თუ იქნება უნდა დავიდე რაღაც შეიძლება ერთმანო რომ შეიძლება ხალხ მოიყოლებს შეგ. დიახ, დავამთავრე. რა ნუ მოტრიცავს ხალხი. Остался газет Ozan просит нас Ozan qəzeti qalıb. Onlar bizdən il ərzində fəaliyyəti üçün 40 min lari istəyirlər. Bilmirəm, Kamil müəllim, yaxşısı budur ki, siz cənab icra başçımıza yazılı şəkildə müraciət edəsiniz, tanış olsunlar. Qəzetin fəaliyyətinə heç kim etiraz etmir. Həm Gürcü, həm Azərbaycan dilindədir. Bu daha yaxşıdır, təbii ki. Lakin hesab edirəm, icra başçısına yazılı müraciət etməlisiniz. Допустим, никто не против, чтобы газета выходит на грузинском и на азербайджанском языке. Это очень хорошо, конечно. Но думаю, что лучше обращаться письменно к МГБ. Меня одно интересует, Бадонов. Вы в прошлом году 90 тысяч требовали, по-моему, я как помню. Нет, 90 вы требовали. На 2 года просил, да, тогда, так получается. Нет, давайте честно подойдем к вопросу. Никто против ничего не imeyir. Bir dəqiqə, mənə bir şey maraqlıdır. Mənə elə gəlir, siz keçən il 90 min tələb edirdiniz. Mənə elə gəlir. Heç kəsin narazılığı yoxdur. Lakin elə məsələlər var ki, onu icra başçısı həll etməlidir. Biz dəstəkləyəcəyik. Əgər büdcədən pul ayrılarsa, lap yaxşı olar. Siz keçən il 90 min istəmişdiniz. Ofisə, yanacağa, nəqliyyata və s. daxil olmaqla siz bu rəqəmlərlə icra başçısına müraciət edin. Çünki 90 min ilə 43 min arasında fərq böyükdür. Amiran bəy, üzr istəyirəm, davam edin. Не смогли, как вам сказать, удовлетворить, что вы в прошлом году, то есть в 2015 году, требовали около 90 тысяч лари. Это я помню. Вы в эти 90 тысяч включили бензин, офис, машину и так далее и прочее. Секундочку. Нет. Вы требовали на 2016 год. В эти 90 тысяч вы включили автотранспортное средство. Исходя из этого, вы хотели закупку бензина произвести, вы хотели офис на эти деньги
нанять и так далее, и прочее, и прочее. Где? Да. 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 Ну ясно, Батону Рамис. Секундочку. Давайте вот так скажем. Секундочку. Если мы соберемся 90 тысяч платить, нет, дайте сказать. Давайте, если у нас есть такое ШПС Ахали Марнеули, тогда мы будем финансировать вот наши ШПС. Что-нибудь неправильно я говорю? Это не наш ШПС, какой наш ШПС? Ахали Марнеули. Частный, Ахали Марнеули. Нет. Наш ШПС. Если дело к делу пойдет, мы будем наше ШПС финансировать. Вы сейчас... Давай тогда его тоже возьмем, наша пускай будет. Наша пускай будет делать. Вместо 90 тысяч сейчас вы требуете 43 тысячи лари, правильно? Значит, вы оттуда убрали автотранспортное средство со своим бензином и так далее, и так далее. Правильно? Обратитесь вот этими цифрами к Гамгебели, пускай... Кибатону, проблема рады. Нет, мы будем переадресовать к Гамгебели. Кибатону, разве лапарак? Разве лапарак? Подыши, ара, давамთავროთ, амира. Так что между 90 тысяч и 43 тысячи большая разница, поймите правильно. Подыши, амира, გააგრძელეთ. სამჯერ თუ 4-ჯერ იმას აქვს ახალი მარნეულის რედაქტორს აქვს შემოტანე განცხადება და ხო კონკრეტულ ფასზე Siz düz buyurursunuz, məbləğ böyükdür. Əgər maliyyələşirsə, o zaman bununla bərabər Yeni Marneuli qəzetdə maliyyələşsin. Bu kişi hər toplantıda burada iştirak edir. Qərarı verə bilmirik. გადაწყვეტილად ვერ ვეუბნებით. არ ვაფინანსებთ, ანუ ვერ ვაფინანსებთ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ საკუთარ ШПС-ს. აი ლოგიკაში ხო უნდა ჯდებოდეს ჩვენი ქმედება. თუ ვერ ვაფინანსებთ ჩვენ ШПС-ს, როგორ დავაფინანსებთ კერძო გაზეთს? რა, გაზეთი როგორ არ გვჭირდება, მაგრამ კიდე გეუბნები, ბატონ ქამალს გასულ წელს მოთხოვნილი ხონდა. Əgər biz özümüzün üçün maliyyələşdirə bilmiriksə, özəl qəzeti necə maliyyələşdirək? Bir daha vurğulayıram. Keçən il Kamil müəllim 90 min tələb edirdi. O məbləğə ofis kirayələmə, nəqliyyat, yanacaq, kommunal daxildir. ხო, არაფერი თავისი არ აქვს. და თუ მე ერთი წუთი რა 43 тысячи 90 остав написал да этот господин ты не понял этот ერთი წუთი რა ბიჭო რა этот господин требовал 90 тысяч мы выходим из этого другого правильно это как фамилия Раул попросил 90 да Нину амоци эра гасული წლის ბატონი ქამელისისა. нет, все равно это тоже не можем давать. Какая? მეგობარო, პოტე, დედასპიცა ვარ, ნაღდათ მახსოვს რომ 90 ითხოვდა. მანქანას ითხოვდა, ბენზინს ითხოვდა, ყველაფერს ითხოვდა. Bu şəxsə həm siz, həm munisipalit əziyyət verirsiniz. 3 ildir bu kişi bura gəlib gedir. Amma siz bir qərar qəbul edib də lazımi cavabı vermirsiniz. Ragdir. ეს კაცი რო ითხოვს, ხო, ეს რო დავამატოთ, ეხლა ვიცით უკვე რაც უნდა, ხო? ხვალო 10 ტელევიზია 15-20. აუგებთ ამ ადამიანს და ისინი ჩვენთან აგზავნიან. მოდით რა მარტივად გადავწყვიტოთ, ბატონო ვანო აი ეს საკითხი. ბატონი ქამალი ითხოვს, რომ თქვენ გააკეთეთ პერიადრესაციაო, ხო? ჩვენ გავაკეთოთ გადამისამართება გაუკეთოთ ამ წერილს და მოვითხოვოთ მუნიციპალიტეტისგან რომ ერთხელ და სამუდამოდ ოფიციალური პასუხი გასცეს. დამთავრდება ამით ყველაფერი. რაღაც
Как не понял? Вы не понял. Нет, Рамиз Малым, давайте честно подойдем к вопросу. Вы отлично знаете, что я за каулками не хожу. Я вам говорю, если у муниципалитета есть ШПС, которая должна выпускать газету, но у него затраты очень большие, и мы нашему ШПС отказали, секундочку, дайте сказать, нашему ШПС отказали в финансировании. Почему мы должны финансировать частное ШПС? Вы мне скажите, логично это или нет? Вергавиг, ერთი წუთით რატო შევქმნით? ჩვენ მე არ ვიცი რატო შეიქმნა და ვინ შექმნა. არა, მე секундочку რა, ბატონო. Я руководитель общественной организации ОЗА. Да. А его газета это общественная организация. А при чем тут это? Вы не поняли. Видимо, или я не высказался. Я скажу, почему этот человек просит и почему настаивает. Да. Ему сказали, что сделай на грузинском, азербайджанском языке. Правильно? Перед выбором. Он сделал это. И сейчас просит, скажет, давай İndi mən sizə deyim, bu adam niyə bu qədər məbləğ istəyir? Bu şəxsə seçki ərəfəsində dedilər ki, qəzeti həm Gürcü, həm Azərbaycan dilində burax. İndi isə tələb edir ki, söz vermişdiniz, indi yardım edin. Давайте, ребята, кто обещал, пускай к тому и обратятся. Давайте еще раз повторите Mən мне, heç nə мне не anlamadım. слышно. Tək-tək danışaq, heç nə eşitmirəm. Я слушаю вас. Dinləyirəm sizi. İcra başçısı dedi ki, 2 dildə burax qəzeti. Sənə kömək edəcəm. Mən də söz verdiyim kimi etdim. İndi yardım etsin. Батоно Камил, ერთ რაღაცას გეტყვით. Помочь-то одно. Давайте вот реально будем рассуждать. Я никого не защищаю и не хочу защищать. Я вам серьезно говорю. Помочь это одно, но на все 100% финансировать это другое. Вы согласны со мной или нет? Mən heç kimi müdafiə etmirəm. Etmək fikrində də deyiləm. Kamil müəllim, yardım etmək başqa, 100% maliyyələşdirmək başqadır. Mənimlə razısınızmı? Deyilsizmi? Честно будем рассуждать. Rafiq bəy, yaxşılığa doğru nəsə icra olunanda mən etiraz etmişəm. Yenə də deyirəm, yardım etmək başqa, 100% maliyyələşmə başqadır. Bu adama 43 min lazımdır. Bu yardım deyil, bu maliyyələşmədir. Biz bu ərizəni aidiyyatı ünvana istiqamətləndirəcəyik ki, sizə dəqiq müsbət və ya mənfi cavab verəsin. Təşəkkür edirəm, toplantı bitmişdir. ერთი წამით. ფრაქციებთან მიმართებაში რა ფრაქციებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის ახლა ჩვენ საკრებულოში ყავს ფრაქციები, რომელიც პარტიები აღარ არსებობს ფაქტიურად, შეიცვალა. Коалиция აღარ არსებობს და ამიტომ наше заявление тоже писать, или что переименование надо сделать, нашу фракцию, потому что там уже республика, это Картулю республика не существует, правильно? Незаконно сейчас, что пока никто это Вильмеров из Армокса, Шенишна, то этого сделаем, изменения. Замечание, когда дадут, это поздно будет потом. Замечание никто вам не даст. Они вам покажут желтую карточку. Не, серьезно надо относиться, это вопрос, это не шутка. Сейчас. Это серьезный вопрос, это серьезная проблема. Надо сделать, да, во время. Чтоб на следующий год не перешел, год кончается сейчас. И выясните там ваше руководство, что они думают. Как они... У вас есть там руководство?
უკვე გადაწყვეტილება შესაბამისი უნდა იყოს დადებული არქივში. ყველას ეხებებს, ვის ცვლილება, ვის პარტიაში ცვლილება შევიდა. კი. Вот это письмо мы переадресуем муниципалитет и потребуем, чтобы вам дали стопроцентный ответ, или положительный, или отрицательный, чтобы вы знали, как дальше действовать. А то сейчас вы в такой ситуации не можете разобраться, к кому обратиться. Вы уже будете знать, к кому обращаться. Спасибо огромное. Bugün dekabrın 7-si bələdiyyənin növbəti iclası baş tutdu. İclasda 4 məsələyə baxıldı və toplantı gedişatında daha bir məsələ əlavə olundu. Məsələlər əsasən layihələrdən ibarət idi. Bunlar büdcə dəyişiklikləri, mədəniyyətlə əlaqəli məsələlər yer alırdı.